खायदिंके फ्रेंडसं सोंथिनि नालायगुनाय सिन त्रिपुरायावनो हाय पान्जाब नेशनल बैंक नि जब फ्रेंडसं ओ जागा रजाक पुइला सिनि बयस ngangke 22 ni simi 40 jorang nangnai फ्रेंडसं po jaga jongmar nei hnani ri circle office agartala PND section tongo Punjab National Bank Durgabari route agartala Tripura 79900001 bufuro koita ni simi koita jora marnai 10 ta ni simi 2 ta jora bisingo marnai naisa फ्रेंडसं gesini post tamo nadia jago faculty hinga gesini RSETI Udaipur ajagar posting ni bagi 2 ta arpore dolai posting ni bagi 2 ta faculty ni फ्रेंडसं sini aro qualification hingkai graduate ba post graduate haipano o jago फ्रेंडसं MSW arpore MA in rural development MA in sociology psychology BSc veterinary BSc horticulture BSc agri BSc agri marketing BA with B.Ed BA bo jodi B.Ed tonghanke remano फ्रेंडसं BA sudu BA pass pano B.Ed tonghanke remano hingke o jaga tai tamu saka other requirement shall have prior for teaching process rok sina nangnai kisa tai local language tai typing skill log aba herok bo sina nangnai hini sa फ्रेंडसं hingke sini nani di office assistant Udaipur ni bagi 2 ta Dolai ni bagi 2 ta o jaga bo फ्रेंडसं nadi obo sudu graduate BSW tai BA BCom hingke nongo computer knowledge kisa sina nangnai accounting ni somondi kisa sina nangnai tai local language mano nangnai kahamke hini sao hingke je nini porimani subject go English pano Hindi pano tongna nangnai hini sao porijakna nangnai hini sao arpore MSW nini computer ni somondi kisa sina nangnai typing rong kisa man nangnai hini sao फ्रेंडसं hingke sini o application ke solika sini offline marnai joma omo salary rwjak tongo oro faculty ni ke 20000 logi allowance travel allowance rok manai 1500 khlaiui tei kwbangma tongo tei EPF tei ESI rok tongo rule onusare hisao apor office assistant ke 12000 logi allowance travel allowance 1000 kaisa khlaiui tei bibinno tongo subida फ्रेंडसं selection process ngangko saka written test exam marnai general knowledge tei computer capability no tuinai arpore or pass ngangke personal interview ngai leadership ba maherko mo tuinai attitude no nai arpore faculty ni ke demonstration tei presentation rok sina nangnai sao फ्रेंडसं jomar jangnai last date ngangke 14 August o je ang Agartala ni je address samani o jaga thangirdi oro form tongo tolo nor download khaina di ang description no rinai oro flag khlainai joma redi asungno 23 jotono hani hai hambai।